Bromnang Thuyi Thangjanai Drao Kumar Reang Bini achai mo sal ke 26 December 1940 Akhe Thuyi mo sal ke 5 February 2023 Bini mungke minoti sangma Reang Bongke msaini skang no Thuija Bromnang Thuyi Thangjanai Drao Kumar Reang Bonus niyok mo Dopa hampanda nilamao bangma kaham yaprini mara tongpayu Sani thangke Brurong nimseyo skang ther graduate himba BA pasang nai hase Asu hubai thayakho Haste Tripura manangni kongthai bara himba Tripura hani msarao 19 dopa kamon imsinyo bangma khokchui mungrao sakni maimaro no tuye yapri ktor ungthiyo yapri semoro tungu abo krak yapri semo baino TTAA disipho habok panda maijaha haste manang bai sniyak ye tipang ye MLA akhe TW and Forest Minister achu thayo phono achu ha Bromnang Thuyi Thangjanai Drao Kumar Reang arpuk chawo bini chongmung bini wansumung bethakchu akhe bethabing les kangsi taksak jora phose lekhak mai tongphipho dophano tuite thingyo yapri senai asuhu biskang phainai kruifrong yapri senai tongphipho no mkhawo thir khiye tangthai mainai bangthaiya akhe bungla arpuk chawo se chakri bakri ya kariye dophani tuifang ongye tonglangmi bini samung akhe bini mumbai jini dofa kongchuye kathain krak khiye umkhang khorang khchung khiye tonglai jamayu Bromnang Thuyi Thangjanai Drao Kumar Reang le keha tangtui chanai nukhongo achaye dofa hampandani lamao bacha janai hase Korbuk Gumuti district ni Chlakaham hingba chelagang hiyak naima parao achai jao Bosi 1940 ni 26 December binim phani mungkhe Arjun Rai Reang akhe mani mungkhe Ornoti Reang binim mampha songkhe Hanok Plong akhe msak srang mo baino tangtuye kluk lai khie chai tonglai jao ajang aula khaubai himba South Tripura ta oke Gumuti Tripura khaubai tungphuo akem chim chu sungni sawo rangkola ro phose mthai tongo hiye sayok phiu are himpipho wansuk mo hamya wansuk nei ro bai himba dagai waini bo mo bai browni rangkola ro siyet nang pai ha sniya dofani dagai ro bai aboni ya go pho browni rangkola ro bangmano tongpai mono are himpipho Rotonmoni ni sichu ro bai khokching ri on bo pandawo browni rangkola tongmoro Slow sro saya ye tur khukhlai mari pa abodingke khokchui mung omo baino hakangalawo sepaye ma phaile jaha himba North Tripura wo sepai ma phaile jaha arphuo New Zealand ni sai Christian missionary ni nangkhro mung maye hakangalawo jechamoding nokhung khaye tonglai maidro yongha aboke North Tripura dosda sunapuro Aboding keno jechamoding toryeloye lekharo phono Christian missionary ni nangkhro Mumbai snungkhoye lapijamaiha bini acharem khebu klata Kwcham bruikya klaroke komboljoi Reang hingba burdimpa Drao Kumar Reang asampha Jobin Rai Reang bongke ajang aula tongphokno thuijaha abini khe Lila Reang subirma binimta komboljoi ni Msarauke Burdirong Reang, Jotika Reang, Ajit Kumar Reang, Sonjit Reang, Boijonti Reang, Kemirong Reang, Sonjoy Reang, akhe Sormui Reang. Bromnang Thuyi Thangnai Drao Kumar Reang ni Msarauke ongphiha Asarong Reang, bongkhe Jrayono Thuyi Thangjaha. Abini khe Msala Milton Reang, Msala Newton Reang, Msala Lipton Reang Thuyi Thangjaha Msala Nelson Reang abini khe msayu Mona Lisa Reang abini khe Philip
Kumar Riang bungke tao MLA phono ongja bini bahano nimsake Subir Kumar Riang brom nang thoi thanai Drao Kumar Riang puila pore mo primary school ni mungke Brifangpara primary school aboni class 1 ni jing class 6 jora ke sample school o Agartala o phaya aboni yago ke Borduali high secondary school o pore school paike MBB college o pore borsi 1963 o ke BA phono pasang ja Christian missionary ni nangkhro Mumbai no Draipu ni jing sakta ye pore sa phai mobai BA pass le ongja are himpo pore tumpu o bimbla rikam chumkam role kaham kruija khokchimono jromsuye pa class ni laisabino phaime ja arpu ni saole chakri bakri me nan ba pandao ST roni msingole khokchimong kruithai abodino nukhungo mamono naiye clerical chakriyo hapija chakri kheding bung bangma hasakni brurongni ba panda himba ST roni ba panda bangma khokchimong mkoyo klaiha ST rono सरकारनि याप्रि काफो पाइतों मरो उनको योक्लाया बिनिमखा अब चाकरी खेतियो बाथाया बिनि नुखुंगो मामरो नले सासुके से मातुं योसियो हास्तेनि हासक दंनाय रावनि खकचिमो से उनको क्लाये था अबदिखेनो बर्षा बर्षिनैखे चाकरी याकारिये दफा हामपान्दानि लामावो याप्रि से ब्राव पुइला पंचम तपसिलनि साइमुं नतुये पार्टी केहा खालाया आबो पार्टी नि मुखे त्रिपुरा उपजाति जुब समिति हिंबा TUJS आबो TUJS मथो ओ पहिला GS फो ब्रह्मनां थुये थांजानाय हा द्राव कुमार रियां ननो सुंयाउ नाइदिं पंचम तपसिल साइमुं आसुहु जासुनाया हिये जंसुलाये ता ट्रेके हा साइमुं साइलाइफे हा 6 शेड्यूल नि 1 बाय ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न आबोदिंखे तांदिं न मथो राव उंसालाय जा आबोदिंखे न कांग्रेस पार्टी फो TUJS नि फाइन नुये ब्राव बाय याक मारम फाया आबरो न ब्राव काउ कोराखिये लारु लायहा 6 शेड्यूल नि 1 वो चुंगनो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मारिनाय हिये आबोदिंखे न सेंट्रल सरकार रो काउ लारु ये 1984 ओ हास्ते ओ CPM सरकार ओंफि तुंफोनो एडिसिनो याफा एरिया हा आबोनि यागो TUJS आखे कांग्रेस मलेये फाइन रारु ओंये 1988 ओके त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन पाइये सरकार खालाया आबो सरकार खामोनि मलनो ब्रह्मनां थुये थांजानाय द्राव कुमार रियां TW आखे फरेस्ट मिनिस्टर नि आचु थायो आचु बुं मोन्ट्रि मोनि यागो बांमा हासा ओ तंनाय राव हिंबा ST रावनि हामपान्दा सामुंनो तांमायहा ब्रह्मनां थुये थांजानाय द्राव कुमार रियां पहिला असेंबली इलेक्शन नो बाचाये पाइमोखे 1977 नो शांति बाजार आरफो ओ जनरल सीट से आरफो बुंगारो TUJS निये पाइमेहा आबो बर्षि 1977 नो अपोजिशन MLA राव TUJS नि महाचु से ब्रां ख्रुब्रै कालाय नगेन्द्र जमातिया रतिमोहन जमातिया हरिनाथ देवर्मा आखे ब्रह्मनां थुये थांजानाय द्राव कुमार रियां ट्रे अपोजिशन पार्टी असेंबलियो केहापक्रे अबिनिखे 1983 ओ बाचाफेहा आरफो ओके चेमे थांजा उचित्रेहा बाचाफेहा 1988 ओ आरफो के पाइये सरकार फनो खाफेहा आबोदिंखेनो बिनि हामपान्दानि लामाओ तांमनि क्षंहानि सोप्लंमनि काउटमा यागुओ बर्षियुं सामोबाय सामोओ जुवाइ रावदिंखेये खाइग्रुमाया आसुहु मथोरओ फाइनफनो रिसिंमाया उंथाहा आरफो जे माइसाकले दफा हामपान्दानि लामाओ सामुं तांनाहा आखे बर्षियुं सामोनि लगे न याकतु कांकुंफो रुइसाहा हिं थांफनो उंथाइमायानो उंये थांजाहा आरो हिंफनो खाथेमुक चुसोयां जिसुनो खाथेमोबाय लुगो हामपान्दानो साइनजाये बर्षि 5 फेब्रुआरी 2023 ओके बिनि मसा उमां मसामतुई आचाइमो फरायमनो बेराये ईश्वरनि थिं फला सुजानाहा बिनि खाथेमो साइमुं थारबाय
msala chrai thak Philip Kumar keha bini lamao hingye no tini MLA phono ongmai ha borono jati masa lugu projaroni mkoyo bini phola khakchanangmoni mara nuya u brom nang thui thanai Drao Kumar Reangni phola jetin tungphono khakchangnang sitho Ishoni yaphai mung kahambai bini mung chungsanang ha bini phola phono khakchangnang sitho brom nang thui thangjanai Drao Kumar Reang. Rest in peace.